Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza muthenya wa monde nariongete nterechia egoji na kurutha mucemani na atongoria magi siasa nterenu kwareria mauntu megie bitikaniria wa kithaka kia eka 33 nikenda gigatumika kiri waki wa skuru ya Otea ntere ino. Kuringana mubango uyu kethiro kabotekana arutwa mambere makayu kuwa mweri wa kenda mwaka uyu turi mutugikare gataririe. Muthenya Joana Gavana wa Meru Kawira Mwangaza na kaboria wene baikinyitie goji kire munda joe mwe bone nyume ya kiumia kimwa kari baba kwithira bari na ikaro kia mwingi ya kwariria uge boy gura munda jojura ne eka 33 ara Gavana Mwangaza oro kwajana kanyaga kwaria kire mucemano jojo mbere wa kwaria ni ura watumi kumo bisini awekire ikaro kira kia thithekite kiumia kithiru petition waziri wa miunda aitana iriangu na National Land Commission that munda jo junde 33 acres were reserved for Egoji integrated TVET. Kiri waziri wa miunda aja Meru Ibrahim Yusufu akewa kanya kwaria migambo yawe ikirikana na garurire maugeja karibaba kiri karogeke na gukite are kwirikana ugite skuru ya kathore kirere mundene jojo rungurwa parish Egoji yewe Kenya kwa miaka 6 nayo skuru ire gakwetigarirwe eka 29 ndabwirire ndaugire kwi kamiti kure antu bangi bwatumite babandae no barabejite bere babejite ku request munda jo tunywa father jo nenkerwe jo chokerwe antu baigochi uteyonge jwe kwa nyume au na jara torunga mita na jo mwanka dai ni ate father ete munda jo chokerwe antu baigochi ugite tujo nto atwelele musemanio ne uju auga ke kada tedri auga to anenkera national technical kana to anenkera TVET eka 29 to akikariria eka inya fada miaka ya Gavana Mwangaza akiuria batire wa Egoji Paris Lawrence Misheni kugandira baga kunja ndama ara batire akuwa kithaka ikitanenkeria ariwe kiumbe inde kianenkeri diocese ya Meru kwa miaka 50 ethiri ona muntu akengaga muntu atemora etagai turenda fada atwele alibanga na mweri jumo kana ni mweri jumo kana ni uni kithaka kitinda na ikore kithaka yani kero ndao siso Meru na onikandi mutumu muskaru nda nenkero bako nenkana ku yaba nenkana miaka 50 midhiru 50 years ago na mwana akarawa ku miaka 50 aya mwana oku ni ada batire Micheni ukari na kanya karito kwariria mwingi you have the agreement. Have the agreement. Copy that. Da, poko nengana kithaka. Poko nengana ndao sisi kithaka. Teka ndao sisi ekarire ni eritira ngwe mundene joju. Na in the process ndakura tini bwana ngeke kithaka na bukute buru kombo. Private. It's a private school. It's private. It's a private school. na kuma keremu kariwetu rare badiuga boskuru ya kadhure kiumia mndene jwao bakirwe skuru yote anobundi Batu tolomba gatire father wetu tumwendete muno and I said here the other day nakonje ndama chiawe nakonje ndama chiao na batu tuambeje kugaria kieni yetu tweterete TVET gitathia eu turenda kumenya kiri uria umba kweja aka invest au fast no tutote kwenda na kugo tweka turenenkera muntu atura kuthiao
tucoka twaga faida niyo bwana ngera matati makuga mutembei endelea na kazi 300 and what iri ugambi bwa ngavana Mwangaza na Mwingi bonde betikanirie mwesi na skuru ya Kathoriki beberekitha kene giki gitigo giako skuru yote no bundi ara skuru ya Kathoriki beri barabara kirasi kia binana bari kene jumuthia jwa gukaraja barabara ni ciambirie gwakwa sasa tutiatera ria bakauma kabare tukanenkera babwiri kwambiria kureta material na gwaka na kwandimeti aritwa na nonto skuru ya meseni ni private na giki ni kithaka kia thirikari na baatu tuingwa ni thirikari na tu ni tukwenda kuma na tulienda kuma kinya oreo kinya wani atutetherie ebere kenda tumbagwa kwa uturetekeria bakrasiti bageri gwa gatuteka interfere na wekenda father no aibanga arija private person na ngugisi yetu na ciendelee na we baba bae mwezi na baba ibange batega atatize intake yetu ya September kada tu kwa wadana mbonya na njare kare mbonya na njare goro hapo kwa njare goro na muthiene kinya nyuma ya kari guteta na kwa kuri ni into biao bia Mwingi bire skuru eu ngavana Mwangaza na ugete ni untu ni amtu kiumbe ni baka mate bionde bire bireku na kenda skuru eje batu to kureka to ugane private katugo na into bire bieku ne private ni ajokie kuma igoji gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia weru ria kwari etwa ni Mutungi Kare.